Reka nongere mbaye ikaze mwese mukurikiye amakuru y'imikino kuri Damuru Talk Sport munyemere dore mu ikipe ya Real Madrid. Ikipe ya Real Madrid rero yaje kuba inganya n'ikipe ya Bayern Munich ubwo yasangaga hara ku kibuga Allianz Arena, baje kuba banganya ibitego 2-2 n'imikino ya UEFA Champions League. Navuga ngo bageze ahakomeye rwose, bageze ahakomeye, ni imikino wari uryoheye ijisho. Navuga ngo Real Madrid itari iri mu imbere y'abafana bayo, Allianz Arena yari yakubise yuzo, ariko ikipe ya Real Madrid nk'ikipe ngo ntabwo ibyo byaje kuyikanga. Yaje kuba ifungura amazamu hakiri kare ku musore bita Vinicius Junior, aza kuba afungura amazamu ikiza kwishyurwa n'umusore Leroy Sané mu 53, mu 57 Harry Kane aza gushyiramo penalty, mu 83 Vinicius Junior aza kwishyura. Match irangira ibitego 2-2, ariko navuga ngo match yari iryoheye ijisho. Umuntu utarigiye match navuga ngo yahombye byinshi. Reka dutegereze niba Real Madrid izakora akantu hariya Santiago Bernabeu, nubwo ikipe ya Bayern Munich yatweretse yuko nayo ihari, nubwo yabuze champion, ariko nubwo muri Champions League yo iracyahari. Tugaruka kuri umusore bita Leroy Tchouameni, nakubwira ko imikino yose yabanje mu ikipe ya Real Madrid, uyu musore ikipe ya Real Madrid itigeze itsindwa. Navuga ngo ni umusore ugendana amahirwe menshi cyane. Iyo yabanje mu kibuga rwose hita ukonfirma ko Real Madrid ashobora gutsindwa mu mukino. Abantu ba betting nababwira ko igihe uzajya ubona Tchouameni yabanje mu kibuga, Real Madrid ushaka kuyigura win cyangwa kuyigura double chance, ko uyu musore ni umunyamahirwe rwose. Mu mikino 32 yose amaze gukina Real Madrid yabanje mu, ntago Real Madrid iratsindwa na game nimwe. Icyashobotse ni ukunganya, ariko ntago igeze irostinga amanota 3 yose. Navuga ngo ni umusore ukomeze kwifasha muri iyi minsi. Umusore w'umufaransa rwose Leroy Tchouameni ni umusore ukomeye hara mu kibuga hagati, arakomeye rwose, ntago nabishidikanyaho. Real Madrid rero navuga ngo irimo iragendera kuri uyu musore bita Vinicius Junior, ni umusore urimo uragenda yifasha mu buryo bugaragara. Junior rero akaba yaje kubona man of the match umukino wabahuje n'ikipe ya Bayern Munich muri joro. Navuga ngo yakoze akazi gakomeye cyane. Benshi barimo baravuga ati uyu musore mu gihe yabatwaye UEFA Champions League ashobora kuba yagira amahirwe yo gutwara Ballon d'Or, cyane ko yaba yanatwaye La Liga rwose, yaba afite amahirwe ari kugenda yongerera amahirwe yo kuba yatwara Ballon d'Or. Reka turebe ko umusore bizaza kumuhira mu minsi iri imbere. Tumwifurize ishya n'ihirwe kuba yatwara UEFA Champions League, akaba amahirwe yo gutwara Ballon d'Or yagumya yiyongera kuri uyu musore Vinicius Junior. Uyu mu Brazil rwose navuga ngo ni umusore w'umuhanga bidashidikanywaho, akomeze koza amaso y'abantu hara mu ikipe ya Real Madrid. Reka twerekereze mu ikipe n'ubundi ya Bayern Munich, imo iragenda iganiriza uyu musaza muramwibuka mu ikipe ya Manchester United, bavuga ngo waje guhindura ibintu mu ikipe ya Manchester United, ariko ntago byaje kumuhira. Ariko uyu musaza w'umudage Ralf Rangnick rero ikipe ya Bayern Munich nawe ikaba iri kuvuga ati dushobora gutekereza kuri uyu mutoza akaza agasimbura Thomas Tuchel. Beshi bari kugenda bavuga ati ntago uyu musaza nta bintu byinshi yabagiye guhindura urebye mu ikipe ya Bayern Munich. Gusa abatoza abadage ni abatoza bakunda kwizerwa cyane. Rero Heina akaba yamaze kuvuga ati dufite kuba twaganiza uyu mutoza akaza agasimbura Thomas Tuchel, nubwo bari kubona ko Thomas Tuchel ashobora kuba agiye guferinga mu ikipe ya Bayern Munich. Ariko navuga ngo babihuse cyane, kuko next season ntago navuga ko Bayern itazabihari. Ni ikipe bazumva, kuko ntago izongera kuregeza nkuko byari byayibayeho. Ntago mbona indi kipe yaza next season ikazi gacaringa ikipe ya Bayern Munich. Tukivuga kuri Bayern Munich rero katujye kuri Thomas Tuchel wari wamaze predicting avuga yuko ngo Gnabry agomba gutsinda igitego ku mukino wahuje ikipe ya Real Madrid, ariko ntago byaje kuba rwose nkuko uyu musaza Thomas Tuchel yari yabivuze. Yaje kuba abibazwa n'itangazamakuru, ikinyamakuru Sky Sport cyamubajije kiravuga ati se ko wari wavuze ko Gnabry agomba guscoringa iri joro akaba ntabyo yakoze, urabivuga hiki? Yaje kuba abisubiza neza, aravuga ati navuga ko uyu mukino twakinye ari half time. Navuga ati uyu mukino twakinye ari hanze ni half time, dufite na second half Santiago Bernabeu. Ati ntakabuza ashobora gutsinda bidasubirwaho, ati aracyafite amahirwe menshi yo gutsinda kuba atatsinze muri iri joro. Santiago Bernabeu amahirwe yose arafite mu biganza bye, ashobora guscoringa. Rero bagenda bamublaminga bavuga yuko ibyo yavuze Gnabry ataje kubisohora.
ariko ajya avuga avuye aho kuko ikipe ya Real Madrid ntago ari agafu k'imvugwa rimwe. Reka tujye ku uyu musaza navuga ngo ukomeje kwandika amateka hariya Madrid, ni umusaza bita Modric Luka, akaba ari we musaza navuga nimwita umusaza numve ko ari umusaza cyane, ariko navuga ngo ni umukinnyi ukuze, niwe mukinnyi wa mbere ukuze utereye imikino ya Champions League mu ikipe ya Real Madrid. Akaba uyu musaza afite imyaka 38 n'iminsi 134. Nta wundi muntu wigeze ukina ikipe ya Real Madrid mu mikino ya UEFA Champions League afite imyaka. Navuga ngo Luka Modric ni umusaza ukomeje gukora ibintu hara Madrid rwose, ashaka kuhandikira amateka. Navuga ngo kuri we namwifuriza kuritaringa mu ikipe ya Real Madrid kuko byaba ari ikintu cyiza cyane hariya. Ntago baza bura no kumwubakira ikibumbano hariya kuko nta kintu atatwaye mu ikipe ya Real Madrid. Ni umusore waje kwigiramo n'ibihe byiza yitwaramo Ballon d'Or. Luka Modric reka tumwifurize ishya n'irwe mu ikipe ya Real Madrid. Reka tujye mu ikipe ya Borussia Dortmund, ikipe yo mu Budage, ikaba irimo irategura ukuntu yasinyisha uyu musore bita Anne Martin. Uyu musore navuga ngo afite talent nziza. Ikipe rero ya Chelsea yaje kuba ivuga ati reka tumugurishe burundu. Ikipe ya Dortmund rero iravuga ati ntago twakiraza Nyanza, reka dushakishe uburyo twashinyisha uyu musore hakiri kare, turi ukuntu yazadufasha muri next season, turi ko natwe twazahagarara ku ruhando mpuzamahanga, turi ko twagera kure mu mikino ya Champions League, yewe turi ko twanatwara irushanwa, dore ko hashize igihe kinini batazi uko irushanwa risa. Reka turi ko Anne Martin ikipe ya Dortmund iza kumwegukana 90% navuga ngo bigiye kurangira ikipe ya Dortmund ikegukana uyu musore kuva mu ikipe ya Chelsea. Reka tujye mu ikipe ya Manchester United, tujye ku musore bita Bruno Fernandes umunyaportugal. Bimo biravuga ko uyu musore ashobora kuguma muri ikipe. Yaje kuba bazwa n'ikinyamakuru Sky Sport cyamubaza ati se uratekereza ahazaza hawe urahatekereza iki? Yaje kuba avuga ati ngewe cyo focusinzeho ni ikipe yanjye ya Manchester United, ati nge ndangajwe imbere no gufasha ikipe yanjye ya Manchester United nkayifasha mu mikino dufite mu minsi iri imbere. Ati dufite finale ya FA Cup nkagira n'imikino ya Euro. Ati ngewe nyuma y'ibyo byose nibwo ushobora kumbaza icyo kibazo ukambaza ku kazuza hanze, ariko muri iki gihe ngewe cyo focusinzeho no gufasha ikipe ya Manchester United. Ibyo byavugwa n'uyu musore bita Bruno Fernandes umunyaportugal. Navuga ngo ni mubeza, ni mu mediateur isifite kuri uyu munsi wa none. Manchester United ifite umusore mwiza rwose, nubwo iyo ikomeje kugana haba, ariko Bruno Fernandes arimo rwose. Katugiye ku uyu musore navuga ngo wakomeje kuba imfube, umusore bita Timo Werner muribuka mu ikipe ya Chelsea, umusore uhusha ibitego byinshi cyane. Chelsea rero yaje kuba imutanga mu ikipe ya Leipzig, ikipe ya Tottenham nayo iramubengukira avuga ati reka tuzane uyu musore mu buryo bw'inizanye turi ko ari ikintu yaza kudufasha. Ariko byaje gutangazwa ko uyu musore season yose agiye kwirangiza ari hanze. Navuga ngo imikino yose isigaye ya Tottenham ntago azongera kugaragara mu kibuga, azagaragara next season. Yaje kuba agira akabazo ka hamstring, rero uyu musore akaba ari hanze bidasubirwaho. Katumwifurize gukira vuba uyu musore bita Timo Werner w'Umudage. Ni igihombe gikomeye ku ikipe ya Tottenham ko yari yamutiriye imukeneye. Katumwifurize gukira vuba. Reka tujye n'ubundi hara mu gihugu cy'Ubudage mu ikipe ya Bayern Munich, umusore bita Leroy Sané. Uyu musore nyuma yo guscoringa igitego nijoro yaje gukubita ikipe ya Real Madrid. Baje kuba bamutekerezaho baravuga ati se uyu musore ko agiye kurangiza amasezerano ejo bundi mu kwezi kwa gatandatu. Ntago azarangiza amasezerano mu kwezi kwa gatandatu, azarangiza mu kwezi kwa gatandatu muri 2025 I mean. Uyu musore rero baje kuba bamubaza ati se akazoza kawe nakahe? Aravuga ati mwabibaza perezida wa Real Madrid Heiner. Yaje kubavuga ati twebwe dufite kuba twakipinga uyu musore kuko afite byinshi byo kuba yadufasha, niyo mpamvu duhisemo kuba twamukipinga ture ko yazagira ibintu byinshi aduhesha hariya Munich. Reka ture ko Leroy Sané hari ikintu azaguhesha ikipe ya Bayern Munich, nubwo imikino ya UEFA Champions League
igoranye. Reka mbashimire mwebwe mwese turi kumwe.